Turi kwa 16 nyakanga 2025 n'umunsi 197 mu minsi igize umwaka, hasigaye iminsi 168 umwaka ukagera ku musozo. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu mwaka w'1931 umwami w'abami wa Ethiopia Selassie yashyize umukono ku itegeko nshinga rya mbere ry'iki gihugu. Mu 1979 Ahmed Hassan al-Bakari yeguye ku nshingano zo kuyobora Iraq asimburwa na Saddam Hussein. Mu 2019 inyubako ya Kezaberg yari imaze imyaka 100 yubatswe mu Buhinde yarahirimye abantu 10 basiga ubuzima. N'abavutse kuri uyu munsi mu 1989 havutse Gareth Bale wamenyekanye mu ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Mu 1990 havutse Wizkid umunyanigeria wubatse izina mu muziki wa Afurika no ku isi muri rusange. N'abatabarutse kuri uyu munsi mu 1915 hatabarutse Ellen G. White umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika wari mu bashinze itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka.